Kozaram kibiu mi dot minu la pa ulana vialtin hadam in nan cheu lai tia zom nakan ngai atu zong CCN ni Thawngpang kan rak than chan changlai Texas Governor Rick Perry does it atong US President Alec Bakterwami US President Arak Chubal mi kum thong hi la kum thai ruk zonga US President chu atimri tiarwami Texas Governor Rick Perry chu soiput nak pani he does it atong August tha chunga a grand jury ni no ngai nak ning changlau in amhan tia soiput nak le chawza rian 22 sham in tlar khun nak he rian angol tar tia sol am photi khora an chuak lai aswal tia bechai tu ni swal aphut a chun thong in aphan khau pin a kum thong hi la kum lai ruka President chu atim mi zong atlam atling khauti lai lo ti aphuan Travis County District Attorney Rosemary Lambert chu April thani thain hi kum thong hi la kum lai thum a khan jurit bu in motoka among cha a atlai tu officer zong a shau chin ha chu cha ma ban tuk minung nun je do lawn hani Travis County District Attorney rian pin ha tlai ok an itlak lau ti aselai da Governor Rick Perry ni arian in aphwa lau achun Travis County District ni an tlai mi wide public integrity paisa hi campaign halai lau tia atleri Rosemary Lambert chu arian in apwa chu cha a Perry le lam chu a hun se chan hi asi Democratic Party lai ni no ngai nak ning changlau in amhan mi le sham in chawza rian 22 na apwa tu chu Governor tuan an itlak lau aran nak in arian in ngol se ti an ang ho ve politics chu asi tika zaidir hunda an phakte lai ting hal asiri lau tia CNN News ni achimi Global Chins News chan in thong kan thai Japan ni raider thai kho lau mi ral tuk nak van long asar Japan ni avai khat nak raider thai kho lau mi ral tuk nak van long stealth fighter testing in an itim Japan ram I setil research nak lai min thang company pol fon in hi ral tuk nak van long chu an hu bi kum thong hi la kum thai nga January tha chunga chwa coding in tim lam nak an ngai Mitsubishi company roi nak in hi van long hi sar asi am project min a Mitsubishi ATDX shin tia min ampere minichi shimbun that jalang turning a hi van long hi America sir F-35 raider thai kho lau mi answer ning he alo ngai shin project cha a Japan tangka yen 39.2 billion chong di do asi tia alang tar chap ni chwa Asia ram lai pol lak I Japan he boy nak a chwa wak pa ton mi taluk ni J20 van long chu kum thong hi la kum lai khat leo a mu sak nak arak ngai ve I kum thong hi la kum lai sri in kum thong hi la kum lai kwa thong a sar sham a thok ve lai tia Daily Mail chilchan in thong kan thai kol ram milu rel nak phi chwa kum thong hi la kum lai nga January tha a langtar aselai March thani som thum in April thani sha kum thong hi la kum lai li kar ko ram milu rel nak phi chuak chu ara lai mi January kum thong hi la kum lai nga a rampi thai in langtar aselai tia milu chuak le milu tha jang won chi jung lai ni thong an than kum thong hi la kum lai li ko ram milu rel nak cha a siang chachim saya ma te ni raklak mi kha atoi fian nak in langtar aselai a big in ko ram milu zat nulapa milu zat le in dong zai zat da kan si ti mi langtar asim masala computer in her mi tel di nuwa zai zong te langtar than asite lai tia won chi zung ni chun an chim thong hi la kom lai li ko ramilu rel nak chu UN kut tang rian ngai UNFPA ni US dollar noi kul bom in ko rampeng zathum la som thum chunga milu chajin la le chajin chaklai tu saya ma minung ingkhat le thong kul leng ni raktwa asitia the Union Daily ni August thani thain hi a tel mi the Chinland Post chan in thong kan thai USA a chinra jam thong som nga an tling dang kum thong ni ri in hin tiang a razam dir hun in chin min ha USA rak phan mi hi thong som li le thong thum le zakwa le thai kwa an se chang tia Burmese American Community Institute ABCI scholar pol ni an langtar August ni hi kum thong hi le kum thai li a to mi BACI kum thum tlin nak a langtar nak presentation atwa tu scholar pol ni hiti hin an langtar kum thong hi han aphan chang mi le US aphak nu a achwak mi ngak che he twak a chun foite in minung thong som nga kan tling chang khaumen tia scholar pol ni chun an chim Myanmar ram in atu kum tiang a US phan mi ral jam di lak hi tingkhat le thong som thum la thong hi le
dân hi là som thum lại bắc khát an se chang i Karen ra jam long te hi thong som ruk le za la som kwa la pen hi an si dia scholar Paul research ni an hun chua asina in aliam cha kum khat chung zautika chinra jam chu zatuak lai ruk in an kar I Karen ra jam chu zatuak pakwa thong an kar ve Indiana police long te a chin mi phun milu hi thongsha le kulel sari an chang tia thathlai tu scholar Paul ni an chimphone USA a chin mi di lak chung in kum thong hi le kum lai thum chung a high school a ong mi di lak chu zali thong an si lai tia BACI ni tuak dam estimate in achim Indiana police chung long te a high school adi mi minung zalel haili an si minung somsari le pasari an thaklai mi chung a somsari le panhi zatuak chu college pe chol an itim tia thai asafon kum thong hi le kum qua in kum thong hi la kum tha song a high school adi college ape chol mi hi an tlom te zatuak in pakul asilau a som thum long an raksi nai kum thong hi le kum lai hi a chun somli le pathum zatuak thong ni college ampe I kum thong hi le kum lai thum a som nga le pasari zatuak ni ampe tu kum a somsari le pen hi zatuak hi college pe an itim tia thai asi sanghai run ape atim mi chu an kar dau ngai I kan ilom ngai tia BACI Upward College Program Manager Lian Teo ni achim phim thiam nak le minung a investment kan twa long a thong mi community kan se khau lai I kan ram le kan mi phunjong kan sar kho lai phim thiam nak le thin lung long in kolpol kan tai khon ha lai Elsa Van Hey Burmese American Community Institute Director ni achim Malaysia a atang ri mi chinral jam ha kong he escort case Paul kong he pe lai in Global Chin News ni ahaltika salai Elisa ni hitihin ale kum thong hi la kum sri in kum thong hi la kum riat leo issue ngan pi kan rak tong ve UNHCR policy ruang zong aitel atutan case a hin lawa ka silaw in UNHCR ni investigation akal chwa ma leo asari Southeast Asia vialte atlai tu Thailand Bangkok in US Department of State PRM sise Washington DC a nol ngai tu na he nai te I kan meeting a kan chimbik mi chu kan nun phung cultural kan sining kan I thai thiam lo ruang a abik asekau chu cha a humanitarian approach daw in case Paul hi rakan zau piak u tia kan nol ha that nak lai in a phi a chwak kaw lai tia zum nak kan ngai tia achim Burmese American Community Institute hi kum thong hi le kum lai khat a mi phun cha a tia chimrel piak nak le phim thiam nak mai cha in community upale shwai tu na ni an rakdir mi bu asi tia CCN churchan in thong kan thai EU ni Iraq Kurd Hniang pek achai leo European Union Foreign Minister Polni Islamic State IS tapong daw tu Kurdish ra kap sin a Hniang pek na kong achai leo tia BBC News ni atel EU ni achai han a abing te in US le France ni Persmar timi Kurdish ra kap po sin a Hniang akwat chang ha IS tapong ni Hniang tha an I tlai leo a Kurdish ra kap ni Hniang cha an ngai velau IS ni Iraq ram chaklai kam Kurdish ram kul lak an itim cha a Kurdish ra kap ni an dau na IS tapung ni Iraq ram khwa an lak han hu in razam nuai 1.2 an sitia tuak dam asi German Foreign Minister Frank Walter Steinmeier ni Iraq a avazwang leo I Kurdish shwe tu pole Baghdad eats at Zawza Vaton na item. August Kanithai Li a Iraq Prime Minister Nori Maliki ni Rian Kidmi Hardait Al Abadi sin a PM Rian Peding in Achudan Atumtak Nori hi PM Kumriat Atuan Chang I Zarhthumnak pe nol ding in Tainak Amhuna in PM in Idin se ti andu cha a idim EU Minister Pakulni Kurdish mi phum ra kap le Iraq ral kap cha a Hniang kwat ding chu an ichai leo Iraq ram chung ral jam an dir hun an harsat ngai cha a US UK le EU rampol ni van long in he tia bomnak an thak na US ni van long in IS hun tim in aka kauri Iraq ni amate in IS tapong daw le tai hi US le EU ni adu mi asi UN ni ral jam dir hun harsat na kong a betak tha in thinlung apek
IS abom tun haram pau chu dan tat phikar nak an in lai tia UN ni August thani thai nga a athan IS ni Iraq mi atha thwa ha asina in EU dai te in cha French Foreign Minister Laurent Fabius ni EU asoi chun hu cheu a chun atu meeting an hun twa hi asitia GCN chirchan in thang kan thai muiram ronga apasal tingkhat la thongkul apek lai jang feng chu afale mui amu a akrua har in arwang chu annu le muido amale paza asitika afale muido launi aboi tar ngai ngai kanupi hi du nak he ka thidmi asina in kan fanu masa kan ngai in ka rakboi nak ai thok tia iris time jangs ni achim fanu chu ado lo ta takhi asi chuni chun akalaw tar thingshan ati hi thil ruang a ma taksa in shin mi asile silaw an nik saktik ama fale an sitiam thiam phone boinak an tan lang mang hnuwa anupi ni achim mi chu kan rak iton hlan a thang Korea a US dollar ting khadi in kamui karak irem ati chu cha anupi chu hlan ruang a plastic in arak isar siam nak thilman chimlaw ruang a le ai do bantuk in ruatar ruang a ti in swal aphot pechai nak zong ni an pa swal phot nak chu an chaw hlan tiak I an nu ni US dollar ting khat la thongkul aliam lai tia achimi the chin star chan in thong kan thai IS ni Iraq Yazidi mi bu an tha na August ni lai nga IS Islamic State tapong ni Yazidi mi pa somriat abu in an tha na nu zakhat ring law an ikal pin ha August ni lai ruk US ni van long in Mosul tikham kam IS aka na IS lak mi Mosul khopang tikam Iraq ram I lekthek lak nak tikam ngan bik la thanding in US le Iraq ral kap ni van long in IS an ka na ti hi CNN ni offender US le Iraq van long ni IS hun an ka hu Iraq ral kap le Kurdish Persma ral kap ni ke in an tukna tia CNN ni ati August ni thai ruk sing ka US van long ni aka masan ha Iraq chak lai kam IS ni khojo khote an kul hu August ni thai nga khochung an ludi siang in chun pakhate Yazidi mi pa somriat an pup na Muslim ithan an chial na I an du lau cha an tha na tia BBC News ni atial chuka khwa I nu le ngak chia tang mi pau IS ni khodang an ikal pin ha CNN ni nu zakhat leng kai an si IS lakmi tal afar khwale Mosul khwa an ikal pin ha tia ati UN ni chowale siam namin IS bom tu mirum pol sina chole dan tan nak bia khya chang US le France ni IS do tu Kurdish Persma ral kap cha siam nam bom nak apek na I EU zong ni siam nam bom nak pe wedding in bia khya IS ni khwa alak ruang le Muslim center asilaw tha ding mi ruang Iraq chak lai kam khri fa Yazidi tibantuk aphun ning pi in anjam chang tia GCN churchan in thong kan thai Kivyal hi kan Thawngpang ha chuan si CCN tha jang ra kan pe tu pum pak pakhat cheu chunga lunglop nak tampi kan ngai kan elom